할렐루야. Hallelujah. Kaitor kaham. Bini khairok ma hamzak ma pai flaya. Hai no hai tini jora kaham. Kaitor selama Rwmani bagai sengman lai fiuka. O jora no seng magnang klailaya. Fadi. Kaitor ni kok Kaya zora sungguh belum layan. Haleluya. Ake zora kahaman kaba padi lob ma baike hambai rema baike sang kai tu mungno kusuk layan. Padi pulan sang hambai re nalai gerawan. Father, thank you so much. Rwmani bagai sosora kaham Lamano. Afanin thani afar. Ojora kaham Rwmani se. Belai tong thogo khasrango. Tong nang bai thang. Asuk kaplai ke logi tongoi. Bebak thayan nang chubawi tongmani bagai. Afan nang se faising hangke. Sabo kebengi sabo aring phai manai. Nithaniya forever. Amen. Amen. Hallelujah. Parigi sang Lord bayana ani khale belai tong thong. Amen. Ani khale belai tong thogo Kaitorno man mani bage Folale tong thok zago subrai noa man mani bage anikale belai tong thogo Kaitor noa man mani bage ani folale tong thok zago subrai noa man mani bage ambai rewa ani subrai jishu no ambai rewa ani subrai jishu no Hallelujah. Uini sunamza borono bole muthana ni fayo junno hamza nai kaitole bini sunamza borono bole muthana ni fayo ambai rewa ani subrai jishu no ambai rewa ani subrai jishu no belai tong thogo pada sempal kelogayan Kaitor mungkin suku layan tangin bale Kaitor Rwmani bagai Hallelujah atong thongbo tawa mung sabai dai suzan nai gereja yes right now man mani bagai belai tong thogo Kaitorno man mani bagai
right no man mani bage ambai wo ani subraji shuno ambai wo ani subraji shuno sogui nai chukha ole Kaitor bai tong na achu khatong tha yole shogui nai chukha ole Kaitor bai tong na achu khatong tha yole ambai wo ani subraji shuno ambai wo ani subraji shuno hallelujah ozora kaha Kaitor Rwmani Kaitor tam musungsa jeng bini kogo koplo unten akok sinilangwa sokpai mani pai akogo sung ya appreciate akogo ya appreciate jeng bini mungno pochok laiden abunu Kaitor ni muchungma panike tinibo sung Kaitor ni ko keplai ke sereng lainai Tini busung ozora kahaman khaba sung magalang khlailaya. Hallelujah. Elamago awah ke sejak tongo Luke chapter 14 verse sangkangke 26 awah ke sejak tongo. If you want to be my disciple hanisau, nang tomong no ani sagri engnamu jungke. Nang tomong no ani sagri engnamu jungke. If you want to be my disciple, you must hate everyone else by comparison, your father, mother, wife and children, brothers and sisters, yet even your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. Okok belai kirima singsa. Okok tomna direct sang buzina thangke ba direct porima logologi no sang oh tamako abhai kaisa kok shop pai nai. Tangli kirma singsa kogobo nang tomong na ani sagring na muchungke ani disciple na muchungke ni saw hallelujah Jishu bai thang sawi tongmani kogobo tamsa nang nini ama nini babu nini logi shong nini cherai khonai nini takhuk bukhuk borok no nang maya kanai abu simia nini bai thang ni life to ni saw even your own life okay nang maya kanai hini saw hai ka ba nang abono haksal maklai ne hini saw otherwise you cannot be my disciple belaikino atam nai o bible verse kirima singsa amag kabang boro obono porikangke sobo sundro jago ani hamza kongoni churainang bahaki khibirinai ani hamza kongoni higno ang bahake yakaranai ani takhuk bukhunang bahake nasloi manai ani ama babu ano osungsaro mokol funukna hekaba osungsaro introduce khlainai boroni bisingti se paimani ba Kaitor boroni bisingti se bless khlaimani ba so bahake a ama babu rokno ang yakare ri manai abai kaisa sungmung kotor sopayo hallelujah so aboni bagina ang phai to abona explain khaina ni bagai aboni slide sekang sententious sekang pori layana tesha sekang tamuni sejak tong what a blessings it will be verse 15 pori tomang John chapter 14 verse 15 what a blessings it will be
to attend a banquet in the kingdom of God. Kaitorni hawo hallelujah a Kaitorni pandao je khobjaknai rok a borok busukse hamsajak Kaitorni hawo Kaitorni pandao khobjaknai rok a borok busukse hamsajak Jesus replied with this story abro tebu kuthukke bujirna bagai Jisu Bahai ke phurungka a man prepared a great feast and sent out many invitations. When the banquet was ready, he sent his servant to tell the guest, "Come, the banquet is ready." But they all began making excuses. Hallelujah. Tam sujat tongo zagaw. Koraksa boro kasi samung panda arrange kalaikya. Koraksa boro kasi samung panda arrange kalaikya. Te jotuli thalin invitation rohor zakha. Hallelujah. Praise the Lord. Sung jotulu saimano. Yesu Kristo osung sarap paimani. Koraksa susu borok ni bagiya. Abo Israel do fani bagai simi buya. Abo tiprasa do fani bagai simi buya. Sungsani joto borok ni bagai. So Kaitor sungsano asake hamzaka ni sung. Pobo pori layo John chapter 3 verse 16 o sung logo. Hake Kaitor ni hamzak ma joto borok ni bagai. Individual koroksa borok ni bagai ya. Kaitor ni hamzak ma joto borok ni bagai. Hallelujah. Ora Bahai no oje chamung pandani invitation koroksa ni bagia. Tamlisa a man prepared a great feast and sent out many invitations. Gabang mahnisa. Hallelujah. Same. Gabang mat osung sara tongnai borok ni bagai. Joto tongnai sung sara borok ni bagai. Tam khlaijaka. Hallelujah. Praise the Lord. Invitation haikaba Kaitor bini hamzak no konoka bini nukhungo hapna ni bagai invitation deka bini nukhungo permanent tongna ni bagai invitation deka Hallelujah. Praise the Lord. Sung saimano obo kubiko Jisu Kristo je asai faimani bosong abongka Israel bosong achai phayo tangmale o Israel bosong no Kaitor no surinai bosong ro gathang Kaitor no surinai bosong ro abo sung saimano Abraham ni simi yapri shawi phaijak mani chongui to phaijak mani dalai kheno Kaitor bai khe naikoloi to phaijak mani bosong Israel bosong Hallelujah. Sung abo kubui ko a first invitation hakaba a first Kaitor ni hamzak man nukjak mani abo obo songono Israel bosongo Hallelujah. Piaba borok ni bagi simia hamzak nu joto borok ni bagi no tabuk jemon invitation na thangka ke wa sabai to joto boroni thani tuniri mani able first ya farzak mai invitation aba haibo aba haino ngo puila ya farzak mai puila mano second ya farzak mai second invitation mano but invitation same no Hallelujah. Sengkai le pandana fan invitation de ke puila je malai mani borok khai ke ba hamza ku mani puila borok ni thani wo tam khlaijak invitation reijago ke ba same invitation te correction thani bo reijago Same Kaitor ni hamzak ma joto borong ni bagino but first a hamzak mung hakaba a first abono sabo nukha sabo ni thaniwo sokpai kan male Israel bosong ni thaniwo abuni mane oboya je Israel bosong simino special joto borong Kaitor ni mokolo special but borok puila kokhna gramani ba borong ni thaniwo puila invitation sokpai kya permanent a Kaitor ni nogot tongna ni bagai sumso krei mazra krei te mungsa tekto krei mungsa wanama krei ke molbrum ni bagai Kaitor Nukhungni tongna ni bagai a first invitation Israel bosong ni thani sokpai kya Hallelujah. But borok ni bagai simia invitation abo sungsa ni joto borok ni bagai same ojaga nugo tam khlaijaka a invitation many jotom thani rohor jaka Hallelujah. Aboni pore sung tam nuk ojaga wo 17 pore khangke sung nugo achamung te reading kha achamung te reading ma bagai phaibai siri tabukle hne ringna ni bagai bini seleng rok no rohor ka ni sao Hallelujah. They all began
they all began making excuses. Piaba aze ringjak nairok. Askang pila ringjak nairok. Hallelujah. Tamungka bro excuse khlai lai khani so. A excuse ro bo bahai. Naidi or obahai ki nugo. One said, Koroksa obahai ki saka, I have just bought a field and must inspect it. Please excuse me. Ang zaga ketal paidrok tongo. O sampoti na ang naikon na nango. Ana tabo disturb tak khlai kurodi. Ana ya karzadi. Ana tak khop kurodi a invitation no. Ana tak khop kurda sa mungtero. Ana ya kardi. Ani paimani zaga ketal abana ang naikon na nango. Abani important. Ana tak khop dia sa mungtero. Obahai ke Koroksa saka. Another said, I have just bought 5 pairs of oxen and I want to try them out. Please excuse me. Te Koroksa saka. Ang tamnay pajura, zorba, musupa nangka ba misipa nangka oro oxen ni sao. So je buzila mani musuk buzila yana ko borgo ba kin seisa. So naidi ang tabu pazura also ina ni bagai musuk paika ang obono tabu try fanya nango obono tu yang busy ngi tongna ni nango obono tu yang paile yang ngi tongna ni nango ano logita khop sidi ana excuse khlai sidi ana yakar jabai sidi hnei a borok bo sauka poila ni borok tam saka ang jaga ketal paimani abona ang nanya nango te Koroksa borok tam saka ang pazura musuk paijak tongo obono ang kaham ke tamna naikoli obono bahai ke samung thepane obono ti ang paile yang jak anata khop kuro di tabu oba ke bo bahai no excuse khlai kya oba ke sing last no te Koroksa oba ke sijak tongo another say I now have a wife so I can't come ani logi song ani nukhungo ang kaijak mak ketal anata khop krodi ang paile tabu nukhungo. Hallelujah. Praise the Lord. Nadi ozagawo simpula tampori tomuno Kaitorni sagri mane Jishuni sagri tomuno engai hinke Jishu Kristo baitan sawi tongo norok tomung nani sagri engnani hinke Norok tomung nani sagri engnai abahai muchungu hunke. You must hate everyone else by comparison your father, mother, wife and children, brother and sisters. Yes, even your own life. Busuk serai. Ani sagri nang tomung na hunke. Ama babu bihik busa takuk, bokuk, even niji sak no suduseng noroi mara hornai, te kaksa basingo matonai. Oro zagat nanya ni samani buya, oro takai zagdi ni samani buya, oro musuk alta suai di musuk tapai di ni samani buya, oro tamsa. Nini bagai permanen Kaitorni nogo. Molbrum ni langma Kaitorni nogo molbrum ni langma bagi kaksangi tong togi tong nani. Hallelujah. Tomung no a Kaitor Rwmani a invitation hakaba a Kaitor Rwmani a opportunity Kaitorni nukhungo tong nani bagai abuno neng tomung no samung nangjagya hanke. Neng tomung abuno samung nangjagya woi ani logi song torko go. Ani zaga torko go, ani musuk torko go, ani ama babu torko go, ani busa torko go hengkang ke. Abu neng asana naisha naisha no opoman Rwmani kelayo. Hallelujah. Praise the Lord. Kelai sakat sengsai mano sengsar bo Kaitor senamu. Musuh malmatang ni beba Kaitor senamu. Even ani hi kini sengsalayo. Borok sela engi je beri nang mani abono bo sinai Kaitor no. Adam sela sasyung engi tong mani beri senamu renai bo Kaitor ya diba.
Haka tabu nono beri selama ini naik kaito the important ko, na nini beri the important ko. Nono logi song selama ini mani kaito, haka nono renai sababa kaito dia diba important bobo. Kaito dah na aberi dah. Nini logi song nini selada, mana nini saida important ko na kaito dah. Nini besar, nono Rwmani besar apa Kaitor ru, hak tahu Kaitor important ko na nini besar dah. Kaitor nono ton nani bagai harus senamu, hada important, nak Kaitor dah important. Haleluya, hana hamnya ni saya besar hamnya, mana totara muri berthari kibir horba sih besar ni sama ni orang. Tak kaizak deh ni sama ni buya. Alta suai sih di ketota kelai sih di, zaga zombie bebang paling ribai sih ni sama ni buya. Nini important bobo. Kaitor Rwmani lama Yesus Kristo. Abang neng sak dan nang nang ya bose. Abang neng Gosi-oi dan nang ya bose. Orang abang sawo. Reading ke pasidi. Reading ke pasidi. Orang tam sabah. Samung ter ni so samung sap pasidi sini sable. Kaisa kai le pernah tangga seng. Hai bosor kelai tongi belana samung sai. Padi. Samung sap pasidi. Aboro kenalia. Ani jaga ketal. Ani kaizak mak ketal, ani musuk ketal, ang paile ya tabang zagawo, andang distab tak hai ni. Haleluya. Tini same borok okong sawi tongo, oseng sarani bagi important, ani pan tongo, ang siwo, ang saimano, neng samoro, ang nanya Kaitor. Tini obah ke borok salayo. Kaya saimandi neng tini ketang tongo ni bukai tu nzarenyo, neng tini hama nai ma tongo ni Kaitor nzarenyo, neng je zagao tongo bukai tu Rwmani no, neng je samung sai tongo bukai tu Lamano no, neng je tanglai suklai tongo ni, apan mana tongo bukai tu narani payo. So nini bagi important Kaitor, a Kaitor no tabuk tam sa, zora tong sani, Yesus no yasak de. Zora tong sani a Yesus baik gereng pai de, zora tong sani o lamao him pai de, zora pai thang ke. Zora pai thangke neng jasek pada kaki pila musungdi kaki pili man gelak zora tomuna pai thangke neng jasek pada mukti kiklai di a mukti mungsa samung cuglak zora tomuna pai thangke neng jasek pada a molbur milang mana mana musungdi neng mani man gelak abuni bagina zora tongsani kaki pildi nei Kaitor sengno Yesus Kristo no ruo haino se sumsok ni bagai thima paising thangi tongmani tangile thusinai ang norano sarama ang nini Kaitor ang lama rekha iko alama Yesus Kristo se paisidi alama te hnei baithang Kaitor Yesus Kristo no lama khlai rekha. Hallelujah, praise the Lord. Haino se kok khlai ngi se Kaitor bai salai thangmani Dini kema borok gosira busul raya je saya kelaika, seng kubui je saya kelaika, saya borong munisho no kelayo, adom simino paika, saya ni bagai seng Kaitor ni Nukhungni jaga keri engka, Kaitor bai halok keri engka, Kaitor abuno saiman ka, abuni bagai seng tai sini pan bai bini gana paiman dia, bon nizibu saimano, abuni bagai no bono lama kelai reka, Yesus Kristo no. Hallelujah, praise the Lord. Abuni bagai sengor tolak pori kinugo. Haji ringzak leram to kemo phailiya. Abuni bagino the servant returned and told his master what they had said. His master was furious and said, "Go quickly into the streets and alleys of the town and invite the poor, the cripples, the blind, and the lame." Yakung yakmanya. Mokol nugia, mai masaya, sorogo kelaisa, belai borok bai chatuk zagi tongnai, oroi poroi engzak rano thangdi ringdik. Tini ani tongu, ani zaga, ani logisong, ani ro sompoti, ani rangsak risak, ani bebak nije sai tongnai rok tomungno, tini bekhaki pilih hanke, orotam saka borok phainya nailia invitation accept kailia. ঠিক আছে কাইতে তাম খলাইয়া বাসিজাক ইয়াকুং ইয়াকমাইয়া মকলুয়া চুগিয়া জাগা সম্পত্তি হনে করে হাইনো লামাও ক্লাই টংনাই আর রিজেক্টেড খলাইজাক বরক রগন কাইতর ইনভাইট খলাইয়া ফাইসিরিক নাহাদি বরন
Hake tamungka boroni je tai kulo tension na jalai kere jaga hni bo tension na jalai kere logi song hni bo tension na jalai kere musuk hni bo tension na jalai kere mungsasak rangsak risak bank or rang hni bo tension na jalai kere kalai sakene invitation accept like ya dei Kaitor nukung sok pai kya a feast hake ba aje samung tero pai a samung ni hakdar ung pai kya hallelujah haka orotam sa je yakar kawi manai risau o borok ke borok seng nugo lama kana gini tongnai borok ni bo busabutui tongo borok mo logi song tongo hyper na di borok sekini kini thamsa ke thango mungsasak jaga borok thango ek logi thango busa kebin thango busai logi bihig logi hallelujah tangai borok ni kemazak nai hnei sengsara mungsapa no kere aboni bagi borok tension kere jekini kini thango borok logi logi no aboni bagi no oro je ringjak nai rok bisingo abahai family tongna piaba borok joto no galai sake no a invitation accept khlaikya te achamung tero pai participate khlaikya hallelujah praise the lord aboni bagi no faidi bufa hanjak nai rok aboni bagi faidi buma hanjak nai rok aboni bagi faidi sikla hanjak nai rok aboni bagi faidi sikli hanjak nai rok aboni bagi faidi a kaijak borjak sung joto no sung a Kaitor Rwmani lama Jisu Kristo no tonglayana hake to takiam no kibina nangya hallelujah praise the lord kebang jora abhai phayo omok phanandar te ang ksai tongo omok phanandar ang ksai tongo ang yapni seimai yangi tongka naidi o jaga wo kebo na singlai ni jora ya nung buji khan ke nung yapri shedi nung je ama nung je babu hni tongo bo bahai no sasung no phayo sasung no ma thangnai nung bahai no sasung no phayo sasung no ma thangnai Nwngse jaga sompodi hni tongo a jaga sompodi nung logi telangi manya Nwngse rangsak risak hni tongo abono nung logi telang manya Nwngse ani hik hni tongo bono nung logi telang manya jotono sasung phayo sasung ma thangnai aboni bagino oro bihik ni position tongteng besai ni position tongteng jaga ni position tongteng sompoti ni position tongteng phiaba nung angle obosrai sarai engthai lama Jisu Kristo se bono important chi langma wo hallelujah kaijak khaba serai no nungje naina nangmani je suba sukhlanya nangmani je samung yafana nangmani bebak no yafardi tang himale jehetu kaijak khaba kaijak mani responsibility no nung fulfill ma khlainai jehetu je ama je babu ni bisingtei nung nuk o house hok bai khaba tabu bono nung borok maranai bono nung respect maranai phiaba Kaitorni position no borok nawi manya Kaitorni jaga no tongnai hallelujah praise the lord Nini logi song, nini ama babu, nini takuk bukuk, joto tik, respect renai sing, borom renai, je nangmani suba su renai, je kebangna nangmani, je suba lainnya nangmani, je hamzak lainnya nangmani, je borom renai nangmani, bebang no tongnai, piaba a borom, a respect, abo Kaitorni selai tori manya, Kaitorni jagat tongnai nangnai, abo no se o jaga ferengi tongo. Hallelujah. Praise the Lord. Kaitorni jagat tongo. Abraham tomung no busano important nang jago hungke bo rathar gla khamu hake ba rathana bagai telang gla khamu rathar mo to rathaliye rathana ni telang khamane no bo only decision nai paija Kaitor dagi kha ratha di nei ang rathar ki bilai bini Nukhungni serai asai kha abo onek bisini pore a Kaitor je serai renai setam saka thandi hataya telang ni rathar dik ni busano Abraham bahai maya sawiman khamu ble Kaitor be walai man khamu bo Omani busa nuk sabo jaga ano rathani ni sanai Kaitor sawiman kamu but Kaitor no bo sawiman kamu phiaba Abraham Kaitor no abahai ni salia Kaitor sedagiu renai se Kaitor engke bos dagi tung taw rathani ni ang rathanai aboni bagai yakung yak khawoi rathana bagai bebang ready afro no Kaitor tam saka Abraham nini poito nang saiman kha nengana busuk poito khlai rathana nanglia hallelujah Abraham ni mokolo busha bela important ya bahaya hai phano bos haimano abusha ni slai Kaitor important ko abuni bagino Kaitor tam dagi abunu bo khlai kya hallelujah praise the lord sabuni bagino okobro tamnai kemma borno khunja habui mai nyangi manu ba accept khlai nei mai manu patam khlai ya tong kubui no hallelujah senamna important senamjak important ya means tamo senam nai sani sraile senamjak important ngai manya senam
nai shani slai senamjak kuno dino important engai manya. Hallelujah. Praise the Lord. Senam nai ni slai senamjak kuno dino important engai manya. Senam nai ni jagawo, senamjak ni jagawo. Hallelujah. Tomungna ang tuk takha, tuk bujana belaka gola pano. Ang hamzak le kang sebai kibi mano. Gola kuno dino complain dari zaman no. Deit nentang sebai ano nai. Kuno khomata garibini. Hallelujah. Awan bangi nuani jora sungsai mano. Dewa borok. Tiyo kelagi mati beka. Senam nai sha. Bini decision no. Abi shungo nuano matang piuka. Bodje decision na wo abono. Aboni against tangi manai ke bani khomata kre. Hallelujah. Aboni against ke tangi manya. Tangna mata tangi. Tamo ang tuk taka ang gola nang hamzakli ang bokhogi kibika. Gola kuni dinano complain rida manoba. Tini borok complain relayo. Nini complain kun jaga soligla. Kaitor Rwmani lama aro tongdi complain rila nagla solution simisu tong nai. Hallelujah. Praise the Lord. Nung complain rila nagla. Tomo no Kaitor Rwmani lama o tongki. Praise the Lord. Seng lama jepur hamia, kabang kau mas hau tu, lama seng hamia, sorgar tamu ke tongka, motam senam lia, komplain sok payu, lama hamia, lama kahamole, wah manung kaise, ting dong lama, mana satisfaction sok payu, same, Yesus Kristo neng jepur sok payu, komplain keringi tang payu, jepur Yesus Kristo keri mana tamu, lama hamia neng kalaija, jepur lama hamia tu neng bike pan salogo, gari pan salogo, hopon himo, afro tamu nai. Complain man kuplum engnai, but jefro lama kamo no complain, satisfaction. Wow, menirorong mukhang. Same, Yesus Kristo tongke satisfaction mukhang meni saksi misengnai tong thokma dalai keno high level engnai. Tangi hirmale lama kaham ni bagai. But jefro Yesus kere complain engnai, life of complain simi kuplum engnai. Hallelujah, praise the Lord. Aboni bagini faidi. And if you do not carry your own cross and follow me, listen, you cannot be my disciple. Tomo no cross no balai. Tomo no cross no balai. Anaruk thari angke norok ani sagri engi manja listen. Hallelujah. Cross. Belai hiliga mo. Same. Nini bihig ni selai Kaitor ni important nani belai kena mo difficult. Oh ma ang hamza ke kon mote. Love letter sih, gon mote impress khalai ang makai jak mani oh beri asal nai thoge ang namani bono bahai ke ang Kaitor ni selai tola khalainya ni bos an bagi important kaisa bahai phaible attitude borong ni ang kun dino a beri ni mane Kaitor ni selai le mane beri ni selai Kaitor ni important di mangla Kaitor asi important ya oh beri si important a jaga kolom tekikla yang pai mani oh ma jaga ni bagai ang Kaitor no reject mane Kaitor ni accept kainya heda ang jaga di passing thang nai mane kebang ma aba hai attitude chokoi borong thani bo am bagai sawa jaga ni cross bali hinde cross tani saja cross belai hili abu khang bokhiri kolong ma amun balla ni tugu same osung sara bahai no nini pihig ni selai Kaitor ni important renani borok kebang mani bagai abu kutu Nukhungni takuk bukhungni selai Kaitor ni important nani tukjago borok ro sengsani sampoti ni selai Kaitor ni important nani tukjago borok ro. Hallelujah. Ambangin samsa if you do not carry this nang tomong no aku punya accept klaya hanke tomong no nini cross no nang bailya hanke no Jisuni sagringan ni sugya. Hallelujah. Nukhunggo jefru Kaitor important ngo bokrok ngo Kaitor anukhunggo walai suglai bu ingya anukhunggo kuno dino tamnai khaksama keribu ingya. Hallelujah. Walai suglai by correction fela yudo. Nukhunggo kemo correction fela man layo. Abate kaisa part. But walai suglai mane tamo. Abo at divorce nukzak mani hakabang ma oray poray nukzak mani tini keman nukhungo tongo correction khlai mane ni nabo saya ko abo kisa khorang tori mano but abo correction
abno wala yu hingya wala yu man te kaisa abate kaisa phasigo abuni bagay no fadi nunglay ready da ni cross no bala bagay sungmunga bosi nini logisong ni slide Kaitor no important na bagay ready da nini takuk bukung ni slide Kaitor no important na bagay ready da nini ama babu ni slide Kaitor no important na bagay ready da abuni mane ama babu no tiklay rohor di takuk bukung no nasle deni samaniya tamo takuk bukung ni mantai takuk bukung no rodi Kaitor je mana nangmani a Kaitor ni mantai Kaitor no rodi nini busha je mana nangmani a busha ni mantai busha no rodi nini logisong nini hik je mana nangmani a bini mantai jo bono rodi haleluya Kaitor ni mantai Kaitor no rodi haleluya angtibo saimano jefro Kaitor to tebo ama babu no respect ro jefro Kaitor to tebo takuk bukung ni thaniwo subang su kubang ke khlaimano hamza pungtebo kubang ke puno mano but jefro sungsaro borok ganang ngo selfie sengi thango abo kubiko sungsaro ganang nai rok selfie sengi thango kuno dino bokha khulo ya farimanya aboni slaile soi Kaitor ganang ro bini thaniwo mosom sapano tongthang abono phano bo bagai sana ni rego haleluya tini tomung no asuk no sungsani ganang bani solution ngo hungke tini kemo phano birmano kalai tonani nangla khamo okay borok ganang bai no solution nungke tini ganang obab gari sungsaro a ganang bai ke joto borok no tini ganang ngiman khamo no haleluya phiaba tini borok tangi asuk sasararo kalai tong Kaitor no respect rana renya Kaitor no borom rana renya sanamnai se sabo saimanya abuni bagis tini borok birmano kalai tongo haleluya nang tomuno sanamnai se sabo nung tomuno saiman kangke a birman nini bagai kamai thangka tang mala sanamnai sa sabo tai saiman mani bagai a sanamnai sa Rwmani lama a Jisu Kristo no poito khlai mani bagai subrai hini ko simani bagai khaksangi tongthogai nung tongai manai haleluya naidi oro tini invitation duita part manai tongo a jaga sampoti kenang a je musuk jorba kenang a je kaijama ketalo borobo invitation manka haipono borok Kaitor no important liya a invitation no important liya a invitation tabu chini langmao sokpai ke Jisu Kristo a Jisu Kristo no important liya abuni bagai borok a samung tero bantaman liya nungbo Kaitor Rwmani lama a Jisu Kristo no important liya abuse tomono riya hangke nini bagai bahai no oje borok mani hai asamung bantau khobjak yang bahai nung bahai no Kaitor sanamani Kaitor ready klaimani nini ani bagai molbrum ni langma a molbrum ni tongthai abo nini bagai ingya ngai abo nini bagai gri ngi thangnai nung Kaitor Rwmani invitation Jisu Kristo na accept klayani bagai je borok invitation accept klayo samung tero thango bono samung masawo Kaitor invitation ka Jisu Kristo ni bisingti nini ani langmao nung ang bahai no tomung no nung ang bahai no tomung no a Kaitor Rwmani invitation Jisu Kristo na accept klaina ya hangke Kaitor musung jakmani molbrum ni langma Kaitor musung jakmani a molbrum ni tongthai abo nini ani engla piaba sung saimano a lamao tongnai kora khora kompa mokolnugia masaya nokhuk gurui borok invitation accept klaikya te asamung tero banta mankha nungba ang bahai no tomung no abo haike kalai sake Kaitor Rwmani lamano accept klaina hunke a Jisu Kristo no bokhabai poidu khlai hunke accept khlai hunke tamo Kaitor Rwmani Kaitor musung jakmani a tongthai molbrum ni a tongthai molbrum ni a molbrum ni langma abo nini ani engnai abo simia tabuk je frusung a Jisu bai krung phayo important Kaitor no sung engjaknani nangnai important sung a high level hai ka ba a top position no Kaitor no sung tonnani nangnai abuni mane obobuya muito narandi ang Kaitor no important ro mane ani bihi ani logisho ani tamnai busabutiro ani takuk bukuk ro mo bufa important ungliya hanmaniya hallelujah praise the Lord so abuni bagino faidi sung glai sakeno obono saiman thai Kaitor no jefru important ro babu ama takuk bukuk logisong borong ni manthayo sung kalai sakno rimano tangle borong sung tebo respect rimano tebo borong rimano sung saimano
takuk bukuk bo Kaitor ma bagini mano ama babu bo Kaitor ma bagini mano bosha bo Kaitor mani bagini mano bebana Kaitor aruni phayo so abuni bagini sung tebo sini respect level sini hamzak mani level sini khoroksa na dum salai mani khoroksa na tebo tapnai kebang ke tapnai hamzak mpunogo yapri selai mani abute kebang ke nungzago amen so fadi ase kebang te kok sana thanglak orotem kebang mosrung jaknai tongo keba sangsabai to not possible bebak mosrung nani so teruk oba hakin sung Kaitor ko tebo torlayane khaklayo kebo phano magna unglia natini fadi kangke sung teusha puilau sung je lob lai bani abno lob lai firana te palke loboi tinini pandana o life service no orono sung mathaklai nai fadi sung joton palke lob layane te oba hakino muitu narak di tini bahino worship service tongo oro narwai tong thayo so narok tomono muchungu ke yes ambo Kaitor ko te torna muchungu phaidi manjak phaidi 12 ta chengnai AC hall o jagani kesani room je hall AC hall tini ngai so narok phai manjak phai ban phadi ke sung palke lob layan Ani subrai jishuno hambai ruwa Ani subrai jishuno Ani kale belai tong tono Kaitorno man mani bage Ani folale tong thok zago subrai no man mani bage ambai ruwa Ani subrai jishuno Ambai ruwa Ani subrai jishuno Suno hamzanai Kaitole Mini sunamza borono Ole mathana Ani fayo Suno hamzanai Kaitole Bini sunamza borono Bole mathana Ani fayo Ambai ruwa Ani subrai jishuno Ambai ruwa Ani subrai jishuno Amen, amen Padingke pinasa hasitan Ambai afa Tini unang bless kaya nini kokway. Thank you Holy Spirit. Nung subana nyo labi itong manibagi. Shakat talari balarabashtiki. Zarabarabakharabashtiki. Thank you Father. Kaklayo tini narong blessing ka na. Padipal ka sa Kaitor na hamay na yan. Tamale Kaitor ko. Jeffrey ko pelongo po ito kawang kasang ganang mo. So Kaitor na hamay natin. Thank you Father. Thank you. Hamay afa. Nini kok tayo ko pelong klay bless klay man. Jesu ni kaplay mo ay kipebak ni bagay na hamay afa. Nini kok tayo bagay hamay afa. Amen. Amen. So ketilasa na siya ito. Narokta mo na eten kaya mo chungke 12 taong pwede naraway tong tayo. So tinibusang eten klay man. Paul ke Kaitor kok surang iman lagi. Amen.